Bulavinaka, I'm Nico Mbalnroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsan. Nadango Leonard Tulib, au watu chuko emba, ando talita na parongan ng Mbula FM, balitin na bantuan na sir. Mbula FM, number 2 na sir. Ni sambulu binaka, sa ikuwa na pagalileka ni noanda itukutukwe ng bungin tinday. Ersaba kung giti na memba ni tambanan ni Labo Musuki, meron na yan rabati ko kareda ni Musuki ndonu na non ray Labo kina non ra kaunde, may beir na itauki ni takataka. Ni baga salongo ya kaudake mai na non ngay tukutuku, endo na leo ni bonua ni sianga tu ni Musuki na nona FNPF, na vida batana yambaki, ngay bonga na nona kaunde, rua sangabul kadhiwa ng dola. Sa takatiko mai, na loma ni rua sangabul na yambaki, o Nirmala Devi, na pal ni dula-dula. Kangay kire na bebuki ni buli, kin FNPF, membaleta na lubena, ngay kila yemuri, ni sianga tu na nona Labo. Na dingo matiko na mati balu ni nonda bonua, tini na lori, ka bakayarangi mo Australia, kana laki bangataki na buku di tiko besa ututaki, Beir na nonda mati balu, may na Golan Heights. Waritana komanda ni mati balu, William Poto, ningo ni naisebu ni ngauna, may na bangata kina na nonda mati balu, na bei lori bakaungo, na kia na bangangato taki, na lawa na nonda bonua. Kuriono Poto ni kia na bangataki na bei ayaungo, na buke iratali na nonda sotia, na kia na ngarabi binaka, na itabi, bagadolati beira. Wakarita ko sudes mani naidu, kambita kia na lamba ni alomoku beir na ubisa may toka. Bita kitiko naidu na nona lamba ti video wati embaki vitu sangabul kaba. Kambuto ko talangai runundolu runan dola na iau talei na nona duruma na nona vale o wati main rasa toka na chanueri ni runundolu tinikatolu. Suli tukutuku ni kuo naidu na mata bilewe levo suba ka na tomani talitiko na nona bilewai ni mataka. Kinang gito, tinikalima na ipagalis-lis ni Beibadu, baita bitiko na ba na singa ni non rabuli, na daw bakatangisidi, na Fashionok House suba, na buliongo na paburea na kila, membaleta na Beibadu, beira na kia na bakalis-lisi, na raida na isong-songo ni Fiji Amateur Boxing Association, na non rabakatabuli di binaka, na kia na bakalis-lisi, tukono seru wipi, ka beba tabuli tiko na bebadu ni marutaka na nona wase na beka kila beira na leoni bonua na makatiko na barawe ongo na bedur tiko ono na bebadu Lambert Hall suba mai da bekir na baleleka ni nonde tukutuku na kene kuri raunin sama na station ni Radio Fiji 1 ke Mbula FM ni bwading vinaka. Sa Arnayanda, oya wo chonen rut tele bai buni moli rakira. Sa aama pinakantin na dawa ama na Radio Fiji 1. Dorong ali baga penenu makaya machona penantarwati ang dawa ro na Radio Fiji 1 betul bai bichi. Oya wo labini ya Nambuli mana Simba ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalang ko police matawalu susunemba ang bulo patmay Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandu mo ibitin bonga ni BNN.